Immur id-dar għal-ftit, darba domt 4 sigħat biss id-dar, eżempju. Wara 6 weeks l-isptar, irġajt ħalt, jisek qatt ma tkun taf x'ħajjiġri, you're always living on the edge. Every single day living on the edge. So mbagħad Wednesday kena l-iskan, Thursday tkun għadek naqra down, Friday nibda niġi naqra fuq saqajja. Meta kont id-dar kont immur l-isptar xorta 3 times a week, kont immur Monday, Wednesday and Friday għal blood tests, konna nsimgħu l-qalb tal-baby, jagħmlu l-parameters basically, pressjoni u hekk. Għax huma kienu ħin kollu qed jaraw li ma jaqbadniex infection. Għax jekk jaqbadni infection, that's very dangerous for myself and the baby. U jkollna bżonn noħorġuha. Għax imbagħad hemm dik ukoll, this can be very dangerous for you as well. It's not about just losing the baby. Okay. Ma kontx nafa. So dik ħaġa oħra, għalhekk kont nagħmel blood test 3 times a week biex jiċċekkjaw l-infection markers, jekk jitla naqra ġifieri ġej infection and għax l-infection tista' tidħol fid-dem tiegħek. Eżatt. Plus the baby is not protected għax hemm toqba fl-amniotic sac.